niba twarakubise ibihugu Amen. bitagira umubare niki dutegereje mutegereze na Uvira mu minsi ngahe ndabakubita tombe tuzamuka Gafinda utu tugara mwanze kumva mujyajya muza mudafite naho muca gusa twebwe turi abakristo tuzabababarira ariko bizogorana nzabanza mbihanishe mbabatirize muri Tanganyika nikiga z'ubukristo bubyihoreye Fani iciza nuko bavuze ko babonye amafoto yawe uri guhobera abana b'abanyamurenge ico kirahagije kandi nkaba ndiwe none se yambuka amasunzu yaje kwitora ahita mwitanganika oya pa reka impyiko nizitari impyiko n'imitima tuzayibakuramo oya none se imiti ntabwo dukomeza gutya sukuza ntwara space yanjyewe Fani ndashaka nkubwire ngo Kinshasa si muri Israel nemerewe kugenda ahantu hose mu gihugu cya Congo ntabwo uri kuza undoha ahantu bazanyica kugira ngo wishime uri mu kamanyiro mu nta ngabo z'u Rwanda ziri muri Congo uri muri ya ekipe yindi navuze ntabwo nsubiramo kubera ko abakobwa bamaze kuba hano benshi navugaga tukiri abagabo ntabwo nsubiramo uwo muntu ukuntu aba ameze ariko nawe uri muri iyo ekipe mukatarenda arakwandika icyo navuze ndashaka mbwire ko Nord Kivu umusirikare w'u Rwanda ngo ninde Nord Kivu kugera za Walikale ayobowe n'umugabo bita Faustin Migabo ni colonel yabaga muri Centrafrique niwe wayoboye za ngabo za Centrafrique z'u Rwanda zari muri Centrafrique niba uzi ngo ntabwo umuntu afite amakuru Sud Kivu ya Sud Kivu ikayoborwa n'umugabo bita Rugambwa uri uhengamye iminwa bigeze kurasa mu ntambara y'inkotanyi babaga Gisenyi sabo ngabo sabo abayobozi bashaka ko umuntu akubwira abo ni abasirikari b'u Rwanda bayoboye izo axes zibiri Nord Kivu na Sud Kivu abandi batoya ntabwo ndi bubakubwire icyo ni ikintu nkubwira n'abafatiwe ibihano wibuke ko bari bafite n'amadiviziyo y'u Rwanda bafatiwe ibihano mu basirikare ba moterera urugamba rwo muri Congo ubyango byemereye umutima wawe urabizi Kamanyura ndabizi ko nta banyarwanda bahari kubera ko ari hafi yo mu Bugarama baba bari aho ngaho sinzi ko 101 ari ikihaba ariko 101 niwe hayoboraga ntago muba muri kure ntago babona uzahabona abakongomani ariko igihe cy'urugamba mu mutima wawe urabizi abazaza ko ari bande uri kumva so ibyo rero wibesha uvirangira ni muyifata Uvira ni muyifate nta kibazo ndabizi ko u Rwanda rutananirwa kwifata rurabishoboye ariko hari vizuwizi na vikwazo byabayeho ubyango byemere ntabwo u Rwanda ari super puissant ngo barakomeye kurusha Amerika bazanyarega ku itegeko rya Amerika batere Uvira ntabwo nicyo ngicyo cyonyine kibahagaritse Uvira ari kuba nyine yarabaye tombe umugani wawe ariko ntabwo yabatombe umunyamerika yarababujije yagiye yababujije yarababwiye ngo ni mukuri ingabo zanyu ziri Walikale bahita baranabavuye muri Walikale kandi bari bayifashe sinzi utabyibuka niba utanabizi ngo uhereze video Bulos ari kubivuga ndahita yishyira hano kuri dashboard wumve uzumva icyongereza uburyo Bulos abivugamo ko bategetse u Rwanda ko rubwira M23 kuva Walikale byihutirwa bahita babivayo urumva so ibyo rero uvuga ngo uri mukamanyura ariko nagiraga ngo wifuza ko amahoro aba muri Congo ariko uracyaba mu ntambara ya wawaka iyi si ntabwo tukiri mu ntambara ya wawaka moto wawaka byararangiye sheri ubungu wazgari intambara ya diplomasi ufite imbaraga niwe utsinda muri diplomasi niba ubizi ko mukomeye muri diplomasi
ubu ngubu muzayitsinda. Tshisekedi yarabagurishije, abagurisha amabuye y'agaciro murarangira. Uri kumva ubu ngubu mwari kuba mugeze kure ku murindi mwari mufite, ariko deja ko mwagurishijwe mubyakire rero mwihangane, munywe amazi mwubike inda bizashira niba mwari mwiteguye igihugu. Urumva ntago bigihari by'igihugu, nushaka uzisubire mu kazi kawe cyangwa niba ufite ibyo ukora mukamanyura kuraje, ariko kwibesha ngo intambara izakomeza kuri ya ritime mwari muriho ntago bizakomeza mama. Uri kumva byararangiye Umunyamerika, umwita wanyu ubunyegeri bwamenetsemo, wihangane niba batazakubwira ukuri ndakubwira. Urumva ugerageza byibuze uganire n'abantu bazagenda iyo za Doha za Washington, ubabaze bimeze gute realite, nimumbwiza ukuri. Apana bari abasirikare babatera igipindi, ati bimeze gute, iriya bimeze gute, murabona igihugu tuzagifata. Niba mara ushaka umuntu umwe gusa, niba ndumva ufite connection muri bari abantu muri AFC, akubwiza ukuri, akubwira ati bimeze gute, si urugamba murabona ruzakomeza. Namara kukubwira, apana kuzazamama mu rugezi barwanye umwe ngo intambara, ngo iyo ni intambara. Ziriya ni intuza n'amatentative y'intambara ya Maimai Wazalendo hamwe n'abo Barundi hamwe na MRD. Ariko intambara nyantambara yandi wa murindi ya yose yari ifite yarwaniragaho ya ritime yo gufata tombe tombe yararangiye masheri. Nushaka wisubire mu kazi kawe, ureke kwirwangayika mukamanyura hataba n'amashanyarazi. Uri kumva niyo gukora, urebe ibyo gukora bindi. Murakoze, reka twumve abandi. No turavana fani tumara dukurikizaho marayika. Oya Zed, Mr. Metre Zed, ijambo ni ryawe. Merci beaucoup Saint-Jacques. Urabona aba bene wacu bagira ikibazo kimwe ntazanumva jewe narimo kumbwira ngo rero ngo u Rwanda ntirurwana muri Congo. Ibyo amaraporo y'aba-expert des Nations Unies mbese nabaswa barihenda bakanga u Rwanda, mbese banga u Rwanda bagakunda abakongomani, baza bareka kwinyuza mu ishinga niba ariko nuzita abasaza niko bavugaga. Ibyo ni ibintu nabo ubwabo bazi ariko badashaka kwemera kubera utunyungu duke ngo bafite, ngo bumva ngo bafite u Rwanda hehe na hehe, ngo basutuze u Rwanda sinzi, ariko utwo twose n'ubusa. Kandi iriya ntambara nk'uko rubabwe ntizakomeza n'umunsi n'umwe, byararangiye hariya. Nubwo uba ngo na Nations n'Abarundi baboroye hariya, nabo ntibabashobora, nubwo bazabirwa biyemera cyane bakumva ko ngo ni ibihanganga mu karere. Rero nk'uwo mushiki wanje iyi mvugo agira imvugo bimeze nk'iy'abadolesa, ni nk'uko abana bari mu irigara gusa baganira bashushe ngo n'amadubu. Oya simwibasire vraiment, je suis désolé. We have to protect our sisters uko byagenda kose. Exactement. Ntabwo jemwe nibasira umuntu vraiment, ariko ara mu karere tuzi ikibazo gihari. Ni FPR yateye Congo iokipa amaprovinsi abiri nayo adakwiye neza, kandi ntizo yatwara nko mu zakera yafata, ariko ubu ngubu noneho bazabarandurana n'imizi bagende barangire. Ikintu biza kibabaza ni kimwe, nuko bene wacu baza bashigikira FPR, tukagiraga n'abandi biwacu batubana bakumva ko abanyamurenge bose bamye bagenda muri FPR bose bashikiye u Rwanda. Ibyo nkagira amakenga amwe kugira ngo ndangize sintinda vraiment. Bahita bumva yuko twese turi ku Rwanda bakongomana. Aya moko yandi dutoresha tuye muri mu ma territoire muri orientale, donc partie est ya Congo. Ariko bene wacu ntibabone yuko ibyo bintu bizatugiraho ingaruka, jamais ntibabireba. Kandi intambara babijeje igihugu, iyo wibuka mbere bava ngo balkanisation, ngo bagiye guha ngo batuse igihugu, ariko ubu imvuga ihari ngo bakena ngo ifungwa ngo zifungurwe. Nibyo badukanye, sibyo badukanye. Kandi
uwo manipiruko ababwira ngo agiye kubarokora, agiye kubaha igihugu, ariko inyungu ze ntabwo ziri donc ku burenganzira bwa kimuntu, ku kurengera umuntu, no, ni ukurengera amabuye y'agaciro, inyungu ziri ekonomike. Tukicara kandi ugasanga umuntu ngo ni pasiteri, ngo niki, ngo arakomeye, ngo ari ngo u Rwanda, ngo tudafite u Rwanda ngo ntitwubaho. Ese imyaka abanyamurenge babayeho basokura imyaka n'imyandiko muri Kongo ntibabayeho nta Rwanda ruhari? Twarashize, icyo gihe twarashize, turapfa turashira, ahubwo twari ukonturere, twari dutuyeho mu mahoro, dutembera ku muzima zimuka rero, ukagenda ukajiyo, ukaja kudandaza, ukagaruka, ukaryama ku musozi, ugataha amahoro. Ariko ugenda ureba ubu abanyamurenge twabaye nk'agati kari mu ruzi, tuzi umenya umunyamurenge aha ni iwabo, ngo donc tukaba twokunda utubugubugu, twaje Rwanda tukaja he, ukabura nta murongo. Ariko mu kuri biguhari FPR nayo ntigifite igihe kirekire, ntabwo je suis pas au prophète du malheur, ariko ibintu ndiko mbona ubu nyine ntabwo nkuze cyane. Ayo FPR igeze aho umwasa akunda mugana y'abarundi. FPR kubera Leta Zunze Ubumwe zarayivuyeho gusa, kandi kuba Trump yaravuze ngo intambara yarangiye ntabwo ari umuswa n'ukuri. Kuriya kera bibona kiriya kigabo ntabwo ikindi ntabwo ari umuntu ukinavura, muri ni perezida nemera cyane. Kuba gusa abanyamerika baravuye kuri FPR, nibo babahaye ubutegetsi kuri Bill Clinton n'abongereza, aho karabaye. Twe gusa urubanda rugufi bwa twebwe twama dushinyika gusa ngo FPR birakomeye, ngo Kagame yewe ni iwe ku giti cyarabizi, ariko bene bacu ntibabizi. So twama twiruka gusa inyuma y'umuyaga, kwiruka inyuma y'umuyaga. Ariko rero nibagaruke bene bacu, bareke, nta gihugu na kimwe kizuba hanze ya Kongo ihesha amahoro abakongomani. Abakongomani uvuga n'abanyamurenge surtout yandi moko yose ari muri Est ya Kongo. Urabona muri Kongo niho haba ikibazo kiba muri Est, kandi surtout aya moko duturanye yacu, Ababembe, Abafurero, Sijuwi, Abanyintu bene Kongo, mu minsi mikeya urabona ibibazo biratinda bigatuma abantu bahamuka, ariko mu minsi mike mugana ku musozo papa, ego mu minsi mike yafaramo, ndizera ndashidikanya yuko Kongo izoja ku murongo, kandi bene wacu ntibazatinda kubona ko bihenze, ntaho bazoje. Aha hose harimo ba data wacu, harimo ba marume, harimo bashuzara bacu, ntacyo twopfa na kimwe Abanyamurenge bazoza dusabana, dukorera conciliation. Rero niba vyo bagiye biba bivuze bazi ubuntu kabarira kunyuma y'umuyaga moshe, murakoze cyane. Nukuri kandi uko nukuri shaka bivuga niba vyo Rwanda, i Rwanda si wabo. Murakoze. Yes, Anja. Murakoze. Babenga kama Angelo. Yoza Angelo. Sanja, melamai doze. Makanisi na eza lokola diabolo, me obebe ka Angelo. Obanjo finga nga diabolo penza. Zala kalm. Ngani kwambia reka tubanze tujya mu Kinyamurenge di, nubona kizi neza. Nijibye kwanza abandugu yako. Sikia sasa Sanjaki. Ngewe ikintu kijya kinsetsa, iyo icyambere kwanza Abanyamurenge barwanya Leta y'u Rwanda, manze mbabwire birengagiza yuko u Rwanda ni igihugu. Muzagende mutuze, muzagende mu gitaka mwimanike, amutaweza ka Rwanda. Icyo ni kimwe, kuko ni leta, icyo cyambere ni leta.
na Kongo ubwayo yarayinaniwe. Ntabwo ndi umuvugizi ya Rwanda, lakini ko nabambia mkitaka mwende mutuze mufanye nini amutaweza ka Rwanda. Icyo ni kimwe. Kuvuga ngo presence y'u Rwanda muri Kongo, u Rwanda kimwe sister wacu yaje kubivuga hano, Fanny, Rwanda nimba yagiye no gushaka FDLR ifite impamvu zayo. I Burundi se kwiriyo kuki mutabivuga? Ikinsetsa rero munashindaga munapiga fuyo iyo mugeze ku bene ba Zalendo bakabirukana. Ubona bananza bayo mu ambulance, musigaye mwihisha mu ambulance, musigaye mwihisha munsi y'ibitanda. Urumva? Nukuvuga ngo mujye mubanza mutekereze. Ejo bundi narasomye barambira ngo nasomye ahantu bavuga ko Enoke yagiye gusabira umugore, hari umugore w'umunyamurenge washakaga passport, hanyuma hajya kuri ANR, umuyobozi wa ANR aramuhakanira ngo abanyamurenge ntago, donc l'abanyamurenge n'existe pas au Congo. Arababara. Donc c'est-à-dire que ntabwo nganyu ntago mugira point de repère. Naba natwe twe dufite umusimamo. Mwebwe ntabwo muzi. Murendaka kubantu yendo barabakatala, munakwiye munatutukana, mubarizwa he? Ngerekanye mbibariza. Munakuwa wapi? Mwirwa mudutuka ibifoba bakamana ibifoba ganye kama bitugani amazina yose musiye mutwita. Mushaka itika. Acha kucheka. Yumba jile unasikia? Munatuita munafika kule bana wapiga majiwe nyewe wale wa general mzima chini ya vitanda mu ambulance mushaka wagonjwa. Mbona na ambulance ni ya wagonjwa? Papa tuko tunaacha c'est pas ça. Rwanda muitie chini ni yale ya Rwanda ni igihugu. U Rwanda ni igihugu, c'est un état. C'est un état ifite uburenganzira parce que Kagame mwirwa muririmba. Il est le garant de la nation. Arinzi igihugu cye. Oui. Malaika. Ubazi kibazo. Oui. Niulize kabisa. Rwanda yo shauni na tia Kongo chini. Tunaona kama marezo sociale yote ni Kongo ndio nasema. Rwanda ni kifanya nini? Rezo sociale zabo zote. Rezo sociale ya Rwanda. Misi siki unasema nini Rwanda? Uko nasema ngo tuitie chini tuyivuge. Uzubona abo barashize Kongo hasi. Si Kongo ngoya ni kwambi. Reka nkubwire Sanjake. Weye na wenzako, bale wenzako bote bayuda. Bayuda Iskarioti. Munashindaga munakuyaka hapa mnatukana Rwanda. Rwanda busubuhi, Rwanda magharibi, Rwanda busiku. Unaelewa changer. Mimi nasema ka Rwanda iko Kongo, that's it. Okay. Choma nikutie pembeni lakini unanyambia mnakuaka na Telegram. Unaambia mnawana Telegram, mnawana group ya WhatsApp, bale wenzako bote. Banakiaka wanasema ma insolite hapa banatukana Rwanda. Sikia nikwambie. Si ils ont le problème avec le Rwanda. Moi sikia, baende baikale qu'ils résolvent leur problème parce que nta munsi ugasanga umunyamurenge akirwa tuko Rwanda. Et puis c'est qui est plus marrant. Unakutana wale wanashindana tukana Rwanda. Ndio biko na bibanza mu Rwanda. Biko na makazi zenye bakimbizaga balikimbiana madeni ya mabanki mu Rwanda. Bambuye u Rwanda, bambuye mashira hamwe. Ndio nashinda wanaenda kinja. Sikia, unawajua tuko na palmarès zao. Ni watu wenye walisomaka bakapata makazi kisha wanashinda kulipa banafika wanaanza tukana Rwanda. Ba mama yao biko mu Rwanda, watoto yao wanasomea mu Rwanda. Rwanda c'est le pays de démocratie qu'on a critiqué. Mais ça c'est être ingrat. Saint-Jacques, mais ça c'est être ingrat. Twende ku thématique. Uyu munsi tufite kibazo muri Kongo. Uzasikia? Tusikwe tunakwepa ma problème. Si yepeke kwenda Banyamulenge. Aujourd'hui, ne sont pas aimés. Tubanze tushire kwanza Rwanda ku ruhande. Atupendewe mu Kongo. Mimi nataka kwanza tumalize kwanza hii probleme mzamu kugenda buri gihe muvuga ngo nguyu ngo alisomaka mu Rwanda, nguyu alitumika mu Rwanda. Konto. Mie kama mtu alizaliwaka iko engra na Kongo. Banyarwanda balisomaka Kongo, bamingi balikimbiaka. Tu vois? C'est à cause ya kukimbia. Balikimbia vita. La plupart balikimbia vita. Vita nani? Ngoja nikwambie. Twende pole pole. Aha.
tunayua à part les fléaux ya kusema seme Banyarwanda bebe baliendaka mu 1925 mangambo za Ruchuru balikutanaka bengine deja les autochtones Banyarwanda bebe banakuwa kule. Lakini tunayua hii mavita yote ya Kanyarwanda, hii mavita yote ya 59 ile mafleo yote la plupart ya Banyarwanda betu tunaita Banyarwanda wali chapa 59. Kesho yangu na uko na ikwepa banga ube sanja Banyarwanda wanazaidi hapo na ngolize sikia niko nakwambia abanje bakimbizaka 59 wakati ma revolution tuseme kwanza depuis 57 banakuwa wanafanya ma 59 ndio siku nasikia banyekimbiaka wanafika kuinchi yenyewe wanafikiemo abanje somaka banje pasha kusoma lakini Munyamulenge kwa mtumbu wako wize mubandari sana atagomba sanjake amwenke uko amneziki tulifika mu Rwanda tulifika mu Rwanda kusudi Munyarwanda kusudi kwanza Munyamulenge afike kwanza mu Rwanda alifika eske tulikuwa na droit ya kupewa manani ya kupewa maburse sawa wengine Wanyarwanda ni favor kuti mutumba yuko ni favor baje wao bagire lakini mko mnacha ingratitude ile ni kwa ingratitude mimi niko nakuuliza ni kwa Banyarwanda wanasema Kongo bursa bizeho zari zana Munyarwanda ulizaje mateka mzuri Munyarwanda mwenye alikuwa anapata burse tekia Munyarwanda mwenye alikuwa anapata burse mu Kongo ilikuwa anakuwa juu ya akili yake alikuwa na performe mzuri sasa Munyamulenge mwenye alipata burse mu Rwanda balipatia birofa balipatia biduru acha français balikuwa wanapatia juu walikuwa wanapatia na wengine wote hakuna Banyamulenge walisoma na fari Muronda wafanaki burse mimi mbona mimi najua Banyamulenge wa mingi balisomaka na farge ni batika chumu nyambi ni batika chumu huyo ni bandi hapo bandi no huyo ni bandi leo hii banakuambia World Vision inakuya kurekrute batoto bakareba bana na hii makompasio zenu banarandika batoto wenu utaanza kubandi ukene utake kuvuga nk'ari favela sanjaki ninakwambia unaona hivi na mazima siku na gonjo unaona nini mazima siku na ya mu space niko na mazima siku na gonjo hivi niko nakwambia aba bandugu yako benyewe nakuyaka wanataka tuonesha kama abo njoo wanapenda Kongo abo njoo biko na susia Kongo kutusidia si nisikudanganye ce sont des idiots parce que premièrement na ule mwenye iko na shinda na tukana mwenzake asema ufoba gani kama vitu gani anasema sasa nous sommes les utilisateurs du Rwanda na bayuda wote bayuda sasa simu bayuda nikudanganya na wewe wakikuita kifoba gani Nisi angaike sasa nisi angaike uniite gisi unataka basi njoo nini kwanza niexplique hayo mimi sio niambie hayo mbona cheka kipulizo muma mwakili maana mwakili kipulizo mtu kwanza kipulizo si ni kile kiwerewere nu fachi si ndio kipulizo na ile machafu kile kiwerewere ona leo hii aseme wao aseongo sio mtu mwingine anatoka tuambia ma insolite hapa aseme abanya Amerika na wewe kwanza ndio ulianza aseme walikale ngo banya Amerika walituambia nini sasa yake sio wa mimi kuna mwema space na hamna makuru usema sema M23 itoke walikale ilikuwa sikia ilikuwa mumakoro ile sasa kusema sema no bana sasa retirez-vous tutafanya nini tutapana bale bafungwa benu M23 ika chonga sanjake chonga nini kwambia hawezi pitisha bongo saa hii ngongureke malaika uzokurikirana makuru wakati AFC natoka mu walikale n'ibi biganiro bya Doha byari bitari byabaho okay kugira ngo nyongere kandi kubesha uzushaka amakuru ahagije komsa nzabigufasha unasikia kangle yo question ndakumyitinze kubera ko kugira ngo wumve neza
Unasikia kangle? Video ile naitia pale. Ariko reka kutubesha twari duhari. Sivyo? Sanja nikujibie sasa. Nikujibie. Tusikie tudanganya. Sanja nikujibie. Unakumbuka huyu bwana, unaona huyu bwana mwenyewe unatia hapa. Wakati alikuya. Si vile? Si ndio wakati balianza tuambia seme le gouvernement de la RDC yagiye takambira Amerika kusudi ike s'ingérer mu ma problème ya M23 nabo. Kage mabwa ngo bari kugurisha igihugu. Sekia alishazunguruka fasi yote anakamata site miniere yote, donc anakamata site miniere moja na gabula yeye ule South Africa. Tuunga nikwambie. Anapatia South Africa, anapatia wapi anafika paka mbani Amerika. C'est là que les Américains. Sanjake. Tuungane kwa Simba mu bayumbi, kwa mu bayumbi. Njoo banakuwa na vibaya juu. Kukwambia ngo Mungu alibambia ngo wazee nini ngo walikuloga hivi. Ndivyo bintu baba. Hapataki histoire. Jani mnakuwa jite. Nyie watu nyie au naje gusanga ni mweba before bagandika ba before bagandika. Wewe unasikia malaika. Yeye una debate kwa sababu tulikana naye mvitekeleza lakini mimi kaka mtu tunafanya naye debate. Unasikia? Lakini uvuga ibintu bihari. Hapana kuza ngo duhure uduture ibintu bitamutse uko bitekereza. Sanja mu gikari. Nakutia video, soma video. Sikia video. Sanja niko nasoma video. J'ai lu les vidéos. Iski uko jage unari kubivuga ndabizi mu Cyongereza. Uva, niko nasikia. Okay. Sikia nikwambia. Mimi nakwambia huyu representant ya Trump wakati alikuwa alikia ashaka kusengere. Sijui kwa kunatoka hii makore ya nani ya kuvuga ngo bumvikanishe ya Washington. Et pourtant pourquoi ils ont mêlé au Rwanda moyo accord. Et en plus de cela, on a obligé Congo. Ni wabanyira bayazana. None. Sikia nikwambie Sanjaki. Muzungu anayua kutrie, una triage. Anayua kutamise. Anaangalia Kongo ni viwerewere. Anaangalia Kisekedi. Na huko mwa vile viwerewere jipo Kongolese. Mimi siko mwa vile viwerewere. Parce que les gars, mingi acha Mungu anzia kwenda ule president wenu ni kiwerewere. On laisse faire signer makore. Kwa nini unaniambia? Kuza mara mingi ndio kuna na president. Unajiuka? Nani? Ni telefoni yangu uko bana kwirukanye. Sije bana kwirukanye. Umva Sanjak, ngari kwambi. Niko tushakubwira. Kuzuka ba president. Umva Sanjak. Niko tushakubwira ngo Rwanda niyo nyira abayazana. Hanyuma mu makore nye ulifasoma ile makore entre Rwanda na Congo. Bana obligé yuko mu masite les minéraux doivent être traités au Rwanda. Uko mbiyo ni makore. Bongo yako bisakire. Sasa ulisoma ama nikupatia? Nilisoma kanina. Uko nazo? Cyane. Uko na makore? Bana. Wefite? Nikireha. Niho hano ibintu byanjye byose iyo amisifanyagi maspecifique. Shira akore hapa tuisome. Uone combien de fois kwanza. Et puis c'est qui est plus marrant, ile makore. Swenjo wewe nitafutie kwenye mwakoro kunaandikiwa furayemo uko nazo. Nieleza Kongo zitakuwa zinafuata traité mu Rwanda. Kandi uko nanyambia uko nazo. Mimi niko nazo. Nitafute. Ngani kwa Malaika. Ndaifite. Malaika. Jacques. Oui. Kambareke numva nkeneye gukurikira space yawe ukuntu uri mwiza uve mu Kagara dore bata 3 zigeza hafi cyumweru nitombe uvira. Kandi dore nitombe uvira nitumara kwifata uzaye tuzi wanyu. Urabona iyo monima ya Kamanyo. Umva sheri ku cyumweru tombe nzayisinyara ku cyumweru uzaza. Umva ngubwire. Urabona iyo monima iri aho ngaho. Niho magazi. Aho ngaho papa yaraharwaniye.
igihe mu buto bamunyaza ingofero batoya ba papa niwe yamusubije aho ngaho papa yaraharwaniye aho ngaho nahaboneye Habyarimana nkabonera Buyoya nkabonera mu buto kuri iyo monima tigeze kuba defile muri 90. Donc ibyo uri kuvuga ngo Tombe uzaze hano umunsi muzayitombesha uzaze nzaguhereza inka njyewe nkubwiye niyinga umusibe ejo niposho Fanny doze kwanza kalme ma emotion acha nende dimanche Tombe uyu nguyu ugira emotion akamafata maraya bagabo bakayata mu ruzi no ngira ngo ndatama yande ko maze kuyamara niyinga Tombe ufata yanje turi gutega bibuze we mutugara twose uzi no kuganira basi ufite ni hadabu wagomba Sanja ngenza kuganira ingano wowe niwe wigiraga cyane hadabu vuga Jean-Jacques kugira hadabu hari mvuganya n'abadandi kugira Jean-Jacques oya niwe wigira cyane ugira hadabu turakwemera cyane Tombe niyinga Sanja chakora mutukagara turiya tuyuda twote woko modere acha muwe nzakugabira inka jibi na kama weye uko mubara bapaganira pani kuzamugabira tayo wanjegera wewe ndo kusemesha uko nisikiria ubwana Sanja umukobwa w'umunyamurenge azukana acha iko na kwa nini ko nabonyana we uko asiye bibora gikize witungiye hehe inka muraje abazarana baraziriye nico kibazo abazarana baraziriye Sanja none wafasha impsiko z'umuntu zitangwitanganika neza zikamo mukanya Fanny waju bareka mwana bareke Fanny utamera kama Fanny Sanja Fanny ndakumva pa ntabwo uzugera ahantu nubwo wabivuganye na emotion ngo uregrete wicuze ko wavuze biranga Yesu mwana ndegreta nakoze niki kintu kibi nakoze kuryo ndegreta langage ufite langage karimi kabi langage iyihe pa ufite karimi kabima ugenda ureke unyabuna kongera gute ureka karimi kabi ufite karimi kabi buretse nifata uvira ndakenyera igitenge ndababyinira zuke ni Rwanda uri wowe habyinira ariko ureka karimi kabi nyabo ninga nibwo nzobatuka neza Kagara Fanny muzara wacu usanga utabizi na shangazi nibiki ibyo ntacyo bimaze ibyo ngibyo ndi na nyagosenge oya wowe uri muzara wacu ni mubyara wawe mukuru uri muzara ariko ureka karimi kabi nyabo takintu mpana na Kagara nakuye uvukano ubu wavukana nawe n'ingoma kuruta oya inanga uvukana n'inanga harya ni uri ngoma dusangiye byinshi twanavukana nabyo ababisimo nababyamungu twavukana ngo uvukane nawe ariko warayoboza wa mukobwa ni ukuri kw'Imana garuka imurenge garuka mu basaza baguha inama reka twumva abandi bitorwa aracyahari arayingira waguye mu Tanganyika ahubwo niwe waguye mu Tanganyika ko kuhitamo wabana ndayibatamo niyinga nzobatamo barayaguye Chakora Fanny ndio shikote kabisa uyu ni ikosora uko ni kosora yabo twebwe dukura habagaho abantu bitaga baseraza umvuge akantu umusa ayakama akabyara ntabwo umukobwa Jean-Jacques ni umugore w'abana 3 none uzita umugabo akakubwira ngo nuko mama wakoze murabana aho ngaho reka kandi ni umunyarwanda kwa Kagame ni kwa data ukwe niyo mpamvu mu Rwanda nzababara ariko yewe bwenge bukewe genda ubwenge bukubuhe pa ngaho mubyara we ubwenge ubuhe wowe uri kuvuga ngo abandi bafite ubwenge buke uko nawe urabukubwira imbabazi gusebuka ni Kagame uragora akatsindwa n'Imana
ariko Ngaho ni wowe ugize amahirwe Kagame yabasoba biri proud suko serato Yes agusura warapfuye ntukiri muzima. biraryoshe kugira soba uko igihangange nkuriya biraryoshe ese uko ntari nzi uzi ko je nari nzi ko Fana ari we Nyamujareti sinzi oya Fani ni umukobwa wa Nyamujareti ndi nyina wabo reka isasu riva ku cyuma kabisa abasama nta mikino bafite turabarasa izuri ku kibaya Tombe Uvira kuri Murongwe niho ngeze sifurira ifirimbi ya nyuma ninga saa 10 zaba ndi gusifura mama gashaho Sanja uyu njo shikote sasa uyu njo antivirisi Murongo na domo mimi napenda kuongea na watu wa domo sawa mimi sikuwa na shida ya vipi Ngari kwambie mulifika mnanikoroga mimi niko na kuexplique kugira ngo abana bavuge oya mimi nilikuwa siamali balifika nalikia na nisemeko mimi niko na kuonesha Sanja moi niende sasa je dois aller jusqu'au bout donc au but ni kusema kama abanyamurenge tubone tukemura ikibazo tumenye yuko mwa ile Kongo twebwe turi gusaba uburenganzira bwacu atwasazi nous sommes pas de fous lakini amwezi kwa mnajiuliza ntabwo bwanyu tukamata iyi event iyi incident yabaye Uvira niko dushobora kumvira umuntu mu général qui est décrété par le gouvernement lakini la population le groupe armé formé par le même gouvernement bakamwanga ntago bamwanze kubera yuko batazi ko il est incapable ariko bakamwanga gusa kubera son facile et puis unakutana kwa Kagara tushaka kuza kudefendre l'indéfendable umutipe il a été humilié nous savons erega n'ubu uyu munsi tubivuga niko nabauliza cyangwa ahubwo ngo pose yanywera uri kunyumva ndakumva malaika ndikubaza byarababaje ko bari miliyoni allo malaika ntabwo turi kumvikana ndakumva nje malaika njoo niko nakwambia sio bote hapa tunaigisi general Gasita hari umusirikare ushoboye ntugire ngo kubera ngiye byarambabaje ngiye ntabona kwinshi byarambabaje mama we Sanja sincèrement ngiye byarambabaje ahubwo barishimye ntibabaye ngari kwambia ngewe ariko uyu metre zede uko nakunya kwanza uko navanga kwa na mai one monsieur seshimia hata miaka yako wawezi kwa natana dili we sera ujampatia nini mbona mkunisha nini sikio niwaambie hawezi kuko normal wakiona unasema kwa maana naweza nikalifia sema mjana nchini maliza hii minute uko nasikia bila waje kuona un grand officier ça ule être humilié watu wa kenyeji watu wa fake ville uko nasikia c'est parce que seulement le même gouvernement qui a armé le fou à Zalendo, incapable de stabiliser, poesha, c'est le gouvernement qui a été humilié. Et puis ça, tout le monde on a revendiqué bientôt. Et pourtant, vous avez été ridicule. Et le cause que nous défendons, que nous déplorons, il est noble. Vous êtes mwabaye perdu mwabuze uko mubigenza ngemi nikuuliza uliona ule papa kwanza nikwambie sio kwenda tutuka lakini ukifika kwa president wa mainchi maana hauko hata nyumba 10 nani wabugutore uzugera aho ngaho kwa president w'ibihugu cece acha ungeiwa CV yangu yako swali ungeiwa CV yangu mimi sikia sema CV yangu ungeiwa CV yangu ndira abakobwa abanyamurengekazi bakomeye kwisi turabaza urumva wari kuvuze ngari kwambi ungeiwa CV yangu sio ngomwe nichenisomea ulitumikaga kama ulisoma mimi nakwambia sio ngomwe nichenisemea hapa nishakwambia ule Tshisekedi mimi sikusomaka papa
ariko ntago byakusema ni kusema ushobora kuba warize ufite iyo lisansi cyangwa masters oya lakini ntago acha nikwambie ntago nize sheri ntago nize ntiwakoze muri nuko immigration ntiwabaye ministre wari kubuza ayiwe kuriya ubona umuntu ukoze muri migration njo gramutu unaga magako hapana fake niko nakwambia CV gani kintu mnaza yubaka kazi sikia yako ya tonto danger ukwambia wari kuba ase nyumba kumi ila haiko tafasi kwemena usibi na nyumba niko kumi nakwambia juu kwe naheshimia baraisi ba nchi nuka tukaba president je hapana attends haiko mwenye tu attends je kila te mtu dis yote namkataza kutuka president Saint Jacques kutuka president Sanja, unaiwa de fois ukiona mtu anafika fasi na dekone anatukana mtu vile c'est par émotion juu anaona mabetize yenyewe unapitikana. emotion za kubeba kwa president kwa Unasikia? president Ngani kwambie. Quand un président veut manipuler la population, uko nazanyesha Tshisekedi kwenye naikala vraiment. Il n'est pas en mesure de mettre fin à toutes ces atrocités, tantôt Doha, tantôt Luanda, tantôt Nairobi, tantôt Washington. C'est lui qui a la clé à la main. Il veut se débarrasser avec notre ennemi intime. C'est qu'il doit dire. Il veut se débarrasser avec qui? Il veut se débarrasser avec qui? Avec son ennemi, nous, éternel. Son ennemi éternel, indi. Son frère wa uni bakiriye muri stade ya Martino bakamwina yo nani o ina Kagame. Son frère papa. Politique, mimi nakwambia kila siku politiki iko kama gari. Unaposha ingia ndani ama unatoka. Ukienda mbele itakugonga, ukienda nyuma itakuacha. Nyewe bali batugara. Munakuwa tujuru nyuma ya gari. Uko naleta mabihuha yako. Haiko bihuha. C'est parce que nyie kila mara mko kutanga bambia nishakuuliza maepreve hata ngapi? Hapana preuve, banasemaga preuve. Muri space y'igifaransa. Oya, hapana. Nabo bavuga épreuve ni ma équation. Banavuga le preuve. Moi j'ai des preuves tangibles. C'est parce que mon maspose zenu munakuwa batu munakuwa agité. Muta kishanda ba expliquer. Tuza sasa rero tuganire. Mimi nakwambia zamura bale batugara benu wote bemletaka ba grand maître. Mapreuve zako zina nini? Mapreuve zako zonapanaka nazo. Ni vitu tu unakrea katupa. Niye na bakatazaka ndababuza burigiye guhangana n'u Rwanda ko u Rwanda ni eta. Icyo ni cyambere. Cya kabiri mujye mwibandika cyane kuri guverinoma ya Kongo kandi ntabwo bakunda. Abanyarwanda uzubona bo batazabibandika kuri Kongo. Ntago bibandika kuri Kongo. Ntago bibandika kuri Kongo. Ntago bibandika kuri Kongo. Aba journaliste bose même n'abasenateri b'u Rwanda bahora bavuga Kongo. Ikintu mwirengaje yuko le Rwanda et le Congo ce sont de voisins à vie éternelle. Mugomba kubimenya. Kandi igihe cyose umenye yuko un pays dépend de chacun. Mwega mukaza reba ejo bundi nabonye nasomye lettre bule type kama njo si wakata majina yenu y'abakagara kule ase ngo le génocide ngo mu Rwanda irimo la préparer génocide contre les Banyamulenge. Mais il est malade. Il a préparé génocide contre Banyamulenge yo muri Kongo yaherese Banyamulenge bari mu Rwanda yabanje kabiri kubera ko Rwanda ifite Banyamulenge bakeya. Abarundi sabo barayikora. Abarundi bakora génocide contre les Banyamulenge. Abarundi ayo kumugaragaro none se kumugaragaro ariko nta Banyamulenge bari i Burundi. Abanyamulenge bari i Burundi nibafunga buri munsi. Oya bazumbwire nibafunga buri munsi. Nibafunga buri munsi des déportés disparus. Bande abo ngabo pote disparu maze tonto ngewe mfite umwana wa Muyomba yarabuze burundu ariko yari yakoze iki il a été enlevé yari yarakoze iki un simple garçon qui n'est même pas politicien. Tu as combien de temps? Ngo? Non, je parle. Une demi-heure? Ok. J'arrive s'il te plaît parce que je dois finir ça, ok? Ouais, dans 30 minutes. Prends ton temps. Ouais, j'arrive vite. Ok, c'est bon. Saint Jacques.
urakuza kudefanda Uburundi uyu munsi uziko Uburundi kugeza ubu ngubu turacareklama abantu bishwe Gatumba ni gute umurundi akahagarara isedike ila komandite iriya masakre y'igatumba kugeza ubu ngubu ntarashakira uriya gatogwasa kameme sikia basi na Muronda kwa Kongole walipakufyaka na Muronda kwa Kongole walipakufyaka kandi nabo ntabwo bigeze bafata umuntu wabi bakongole bari kufiyaho Rwanda wapi Mudende tonto abapfuye Mudende nabahe sabagogwe ababishe ni bande saba extremiste bahutu saba extremiste bahutu hanyuma yego bafite nabo bayobozi none yari mu ngoma yande yari mu ngoma ya Byarimana abo izo za FDLR ngegera zahungiye muri Kongo malaika zamavuga gusa nkayo reka nkubwire iki nta makuru gutese si mu ngoma za Byarimana bali kushaka hapana inkotanyi zarafashe tonto igihe cya 97 uko nasema ni wakati bacengezi kimwe ntapfuyemo n'abandi none se nabise abrahirwa bayiteze mu nzira barayica malaika ikibazo cyawe tonto mujya mushaka kuvanga ibintu bitavangika donc abanyamasisi bo baceceka no abanyamasisi ushaka kubwira aha no abanyamasisi bishwe na FPR kandi nakubwiye ngo umuntu wakoze iyo masakre ari muri leta ya FPR ubu nyine umuntu wakoze iyo masakre yari umulideri wa yuzo FPR aha tonto ari muri leta tonto wani kwambie reka tugendane tuendane si tu tunaendana nakuna iyo uri kumbwira umuntu wakoze iyo masakre ya ari muri guverinoma ari muri leta yako ari muri leta y'u Rwanda uyu munsi mwebwe uko mwicaye ari abakagara uko mwicaye hari ngona nikwambie bakagara benu ntabwo muri wa wazalendo kimwe na bitakwira utugambanira kila siku turanenga ngoya kwanza usikie kwanza acha kukwepa vingine nisira kukwepa turanenga ngoya kwanza turanenga kuba leta y'u Burundi itarafashe agatorwa iyo nenga nawe leta y'u Rwanda ko itarafashe rwarakabije nenga nawe leta y'u Rwanda ko itarafashe rwarakabije kandi yarisha abakongomani bo muri Nord Kivu wari kwambie rwarakabije tandukanye kwanza ibintu Sanjake rwarakabije igiye ngoya nikwambie rwarakabije yari muri ngabo ya XFAR uri muranyumva ari kurwana cyonga ari kwambie alikuwa mu ngabo ya XFAR barwana na APR igitere igihugu kugira ngo kibohore cy'u Rwanda iraje ifasha igihugu rwarakabije ariko aduye aliwaka batuko n'ubundi rwarakabije n'avait plus le choix parce que yari aduye yireportinga uyu munsi naona yuwa munani ya guerre mu ntambara mu decret ya nchi gisi zinakuwaka bakisha kukamata ulikuwa adui unajiripoti soit tu es intégré bana ku réintégrer soit na kudemobiliser urabizi cyangwa nabyuzi uyu munsi FARDC yanyu iri hamwe acha kukimbia mimi nakwambia siko nakimbia kandi menya yuko na leta y'u Rwanda iha agaciro bari abagogo bishwe Mudende kuko na n'ubu ngubu banawapatia ka valeur uko nasikia kuko icyo gihe uriya mugabo nase ushaka kumbwira nagwa ari rwarakabije gusa parce que bagize n'abayobozi benshi n'uriya Rucago ntabwo yari parmi abantu bari mu bacenyezi uri guhuza ikibazo uri guhuza ibintu bidahuye nishe sikie kama una habari tubyihorere acha iyo dose tuyisote urabivanga ubikoreyemo amakosa ngo uri gukomeretsa abanyamasisi hano uziwe ngo uri kuvushaka kudefanda byihorere reka iyi dose tuyiveho sibyo acha tusiseme yako njoo kuko watu bali kufyaka ndani bandugu yao biko hapa mwanzi space ukianza kutafuta defendre Rwanda ushaka Burundi tubutera amabuye ari ku Rwanda rwo rwabise rwarakabije turusiga amavuta
ubwo nta kibazo, ababupfiramo baba bapfiriye ku butaka bwera bagenda mu ijuru nta kibazo, ariko abaguye i Burundi bo bagomba kuvugirwa. Ngira ngo umukongomani wese arakubabaje, sibyo? Umukongomani wese w'umututsi w'umunyamoko wese yakubabaza kuvuga ngo agiye mu butaka bari impunzi, bari kuba barefije kama obiju sa Nyagatumba tu, bari kuba barefije biko mukando refije epi rwarakabije nje alikuwa kabose wa FDLR uko nasema babacengezi bakakuya bakamasakre bakongole ya Nord Kivu n'abatusi barabica, bishe bamingi kabisa, bariko baranje kubica. Kuza kwa rwarakabije muri leta, ibyo ni ibyiwe na leta yiwe, agomba kubazwa ibyaha yakoze. Ntago reconciliation yabo na leta yabo nta kintu reba abakongomani biciwe abantu, yagombaga kubazwa, yagomba kuba accountable ibyaha yakoze. Sinzi butabyemera ukuntu na nuriya mugabo w'i Burundi nawe kwire kubibazwa, ariko uri urabizingazinga ugashaka kuzingazinga ushaka kudefanda byace tu twumva abandi. Dears Ganza Titi Sanjaki ukurikirana Senator Sanjaki oui. reka marayika bansubiza abantu bapfiriye ejo bundi 2016 ntabazi nabo byihorere va kuri iyo dosiye, reka naniyo dosiye please babari. Hariho amadosiye amwe abarembereye ushaka gusanga ugiye kuzana ibintu birebire hano ugasanga abantu bagiye komerekanya bitari ngombwa. Papa mbabarira tubiveho iyi dosiye na close zo kajana yabaye classified. Ganza warangije kutavuga Senator, mikro ni yawe. Senateur Senator Batu wako wote wanaenda konje. Thank you Sanjaki. Uko umwanya wabaye munini dutegereje. Marayika yatangiye kuvuga none yari yahuye na mubyara we bari mubyara kamani yake undi arya yitwa uvuye hano uraje nagira ari mwana fani. Aha Ariko Marayika yarari kuvuga neza kuri wanyuze oya byinshi mu byavuze. Sanjaki mbona utakuwa uko nasema Ubwo Sanjaki uzakorere Marayika ikiganiro. Mimi sikuwa tala musiki. Ari umutumirwa Teremuka upande tena umutumire mubiki umutumire kabisa, afite matiere yaza kuza guhera arayifite nyinshi cyane. Ikibazo nta bintu azi ngo ibintu aganirira muri salon n'abantu ko ariko kuri so ndavuga muri make wenda mwagize discussion nyinshi, ibyinshi turanabyibagirwa, ariko kare nkimanika Sanjaki wari uri kudefanda ngo si mwebwe mu Rwanda ngo ni u Rwanda. So ni benshi actually ndakubeshe, hari n'abandi bazamuye n'isi yose na Amerika niko bivuga. Reka nasiyo zindi uratera amabuye abantu benshi. Reka rero twebwe mbyemere ku giti cyanjye niyo rwaba u Rwanda turi fiere yabyo, kubera ko turi kurwana n'isi nzima. Haje imiryango ya SADC, haza imiryango ya EAC, haza abacanshuro, haza abarundi, haza mayimayi, Kongo yose. Niba rero dufashwa n'u Rwanda, u Rwanda niba rudufasha ni abagabo, bazakomeze kuba abagabo kabisa, kandi bazakomeze badufasha. Cyo ndakirangije. Ikindi cya kabiri, ku Akagara ubundi usanga ibintu byabo bashingiraho ari ibintu by'ishari. Nta umuntu
n'abarwanira kuvuga ngo uri kurwanira umuntu wavuga ngo turi kumwe wa muntu akakwirukana ugakomeza kumwihatirizaho. Murabona inka yapfushije inyana no inka yo yapfuye hagasigara inyana, hari icyo bakora bita guhadika ya nyana tukayishakira iyayo kugira ngo nayo ikure. Hari igihe rero ishaka inka iba nabi ikayanga, ibyo bita gutsindira. twebwe iwacu Masisi tubyita guhadika. No gutsindira, guhadika ni cya gihe bashize mu nda y'amaganga. Okay, nta kibazo ariko thank you. Twavuye kera rimwe na rimwe, hari igihe nawe nabyisha, ariko hari uhadiki utsindiye inka tuvuge gutyo ikayanga neza. Ni ukuvuga ngo niba ari n'urwango rwinshi bariya bo duhanganye bararutweretse, ahubwo n'Akagara hari urwango bifitiyemo indani, amakesi specifically ye niko mpora mbivuga. Ikibazo ni u Rwanda niyo ndirimbo yabo, niyo ahubwo ntibaba bazi ko bari kubaha imbaraga. Noneho ikindi kibazo Sanjake Akagara kaba gashaka ngo barakaze nka guverinoma y'u Rwanda, noneho bakore mistake, babe badukoraho twebwe turi kuri side y'ukuri, bavuge twese simwabibonye b'abantu mushigikiye ngo dore ngo babishe. Bo bashaka gukoresha u Rwanda penalty, ariko u Rwanda ruyobowe n'abanyabwenge. Ntabwo iyo penalty y'abantu badasobanutse bazayigeraho. Ikindi rero nsoza, Sanjake we tumaze kumenyerana, ibintu akora babizi. Hari n'igihe yigeze kuvuga ngo none se tuvuge ngo bari abantu bashinja M23 yarabishe, ngo ndabizi ko itabishe, ariko ntabwo ngomba niba ntari ku ruhande rwanyu, ntabwo ngomba kuza ngo mbese dusigirize ibintu hamwe twerekane ko turi kumwe. Wenda ntabwo mbivuze nk'uko yabivuze neza, ariko Sanjake we ubwe azi ukuri. n'Akagara hari ibyo kavuga akabaseka, kandi bo bazi ko ari ukuri, ariko Sanjake we hari ukuntu aba ari gukina game abakina nyine tuba nawe ntibamwemera, gusa we nyine hari ukuntu ashiramo ubwenge. Hari ukuntu ashiramo ubwenge, ni no mu bayobozi b'Akagara Sanjake tumaze kukumenya. Hari ukuntu wewe ushiramo ubwenge, ntabwo uri Akagara, niyo wabesha turakuzi. Wow. No, buri bantu ikibazo cyanyu mutajya mwumva, buri bantu bagira umurongo wabo, ngira umurongo wanjye. Sibyo? Mwebwe muzi ngo kuba Akagara, ariko Akagara ntabwo kagukunda, nta nubwo kakwemera majority. Gute katanze? Kubera ko ntabwo uvuga ibyo bashaka kenshi. Hari igihe nawe ugeza ukavuga ukuri. Hari igihe wavuze ngo iriya ni Akagara s'abanyakuri. Akagara? Akagara nta kuri kagira, ahubwo bari none se tubaza umubare dukomparinze ubwinshi, Akagara ni bangaho ubundi? 80% y'abanyamurenge ni Akagara. Amatora y'igihugu yabaye ni 2%. Umubwire ahubwo reka mubwire abangaba Sanjake Burese we konza n'explique ikitu. Abangaba muzamubona baza hano ku marezo sosio kubabesha, nta n'umwe utari Akagara mu mutima, gusabaho akantu nyine ukaba umuntu akirevolta kubera uburakari yabonye ejo Wazalendo bakoze, ariko ni ukuri kw'Imana. Reka nkubwire, I promise you uzaza kubimenya ko abanyamurenge 80% bari Akagara nyuma. Uzabimenya ndi hano, mark my words, uko mbikubwiye uzabimenya.
we mu bimuhoza uzukanuka muri DM ukagira gute ariko naguze nukuzo intango we petit muzalendo ntabwo ari ibitutsi byo ngibyo ntabwo ari ibitutsi ntabwo nabita ibitutsi uri kumva bwana senateri ikindi kintu je mfite ibintu nemera mfite umurongo wanjye mfite ibintu ushobora kubwira ati ibi bintu babikoze ari inkoni yo gukubita abantu bya politike kubakanda uri kumva ndabireba je nkora analyse zanje ukora analyse nkavuga ati yahangaha bashobora kuba bishaba abantu cyangwa ahangaha bari kuba niburo bari gukanda kugira ngo babasinyishe ibi bintu ntabwo murabona ibintu rega ntabwo murabona ibintu byinshi muzabona mushaka kunanirana baracyari gusigasiga baracyari guplastinga akarangi bakabona ntabwo bizananira ntabwo mutangira kunanirana uzatangira kubona ibyo bwihebe bizaza ibya genocide uzabona ibya genocoste uzabona ibintu byinshi cyane bizamanuka icyarimwe ku buryo Makenga azabona biri kumanuka Bisima abona biri kumanuka kabaye ntabwo nabyikorera byose ubona umuzungu yatangiye wenda I have many tools urumva yo kurangiza iyi ntambara iyo umuntu akubwira gutyo rero akakubwira umunyamerika akagukura imisinga ko yewe nzarangiza intambara undi nawe ati intambara yararangiye abazana ari bukandire so ntabwo rero ibyo bintu nabibona ngo kubera ko tudahuje nabitekereza mvuge ngo mwamaza abantu ngo nibyo koko mushire umutima wanjye kandi mbizije ko ari iburo bari kugukanda bari kugenda baregeza bakanda bagira bate kugira ngo bagukange uri kumva so DRC byagenze ute kuri guhitumanuka uri kumva bwana senateri ngaho rangiza twumva abandi reka ndangize senateri ntabwo mundaza Sanjaki reka ndangize hari umugabo bavuze ngo yari umuhanga bene wabo batari abahanga cyane bararangiza babona utuzi twiza kumurusha aravuga ngo bashaka umuhayaringa kubera bavukana aravuga ngo bari abaswa ntago bazampayaringa kubera ka gasuzuguro niki kandi ariyemeza arakina urumva so rero n'abantu barwanya ukuri ukajya guhakirizwa ku muntu utagushaka kubera urwango twebwe nta rwango dufitiye kabisa akagara cyangwa se iki cyose icyo dufitiye akagara icyo dufitiye umwanzi wacu niba ariya bahora wanakorana nabo ntibagukunde nibo dufitanye urwango ariko aba bita akagara bo harimo amakategori abiri hariho kategori ifite ishari itakwemera kuyoboka bazagwa ishanga abazayoboka bo tuzafatanya kandi urugamba rwararangiye nuko amakuru tutayavugira hano murakoze urakoze nanjye nemera ko urugamba rwarangiye bize neza kubabwira ko urugamba rwarangiye naho bari kuvuga ngo bira ngo next week ngo ku cyumweru zatonda DRC ijambo ni ryawe niyo wagombaga gukurikiraho then twumva uzarukarisha ganza byagenze gute wampaye ijambo muhita mumvugiramo ndaceceka ariko merci cyane brother ganza uretse ndahari wampaye umwanya muhita munyambura ntabwo twakwambaye ahubwo twabonye wamanutse twaguhamagaye nkangayeho ntabwo witabye nagira icyo mvuga rero ntabwo ndi butinde ntabwo muri kumvikana mwembi ganza reka DRC arangize 2 minutes sawa tukurikira sibyo sawa nta kibazo yego murakoze cyane ikimbabaje nuko nje fane yagiye fane ni mushiki wanjye iyi ntambara ntinateye ubwoba iyo irimo iranarangira ntacyo mufana urakagara ariko ikibazo rero ni iki ngiki kubona abakobwa bacu bashiki bacu barataye umuco mu bintu nk'ibi ngibi batazi birimo biranarangira ikindi giteye ubwoba n'ingaruka z'izi ntambara nko kubona abana barimo bapfira mu bihuru ngo barimo barapfira mu rugezi nta ruganda ruriyo nta kintu bayabagwanirayo ni ugupfira gusa mu bihuru nta kintu bayabagwanira kandi amaherezo bazongera bagasubira n'inyuma twebwe gusa tukavanamo igihombo cy'imfubyi n'abapfakazi nta yindi nyungu tuzavana muri ya ntambara noneho uyu mushiki wanje marayika warambabaje cyane
kuvuga ngo ntazi abantu bapfiriye ku kibaya kabirengagiza, ntazi ba Bukuru, ntazi ba Dani, aradushinyaguriye cyane. Abanza imbabazi kugira ngo nkomeze n'abanza imbabazi. urambeshe n'ukuri kw'Imana, urambeshe kandi Imana ikubabarire. Wavuze ngo ntabuzi ngo ni mu Burundi gusa. Dani ntumuzi, Bukuru ntumuzi, Unanisemea bongo, Abanyakibuye ntubazi. urambesheye kandi Imana ikubabarire. Nuko njyewe navuze ndagira ngo space arimo arayirekodinga. Wavuze ko ari abarundi gusa bamagana, ngamagana n'aba bene wanyu rero ko nabo batwiciye abantu. Urambesheye bene wacu ni bande? Abo ngabo bari muvugira ngo ntitukajya tubavuga. Njye nakubwiye ngo nimukajya guhangana n'u Rwanda, kuko leta y'u Rwanda ni leta souverain. Abanyamurenge nta mpamvu guhangana n'u Rwanda. Kutubwira guhangana n'u Burundi. Tonto, uje guhangana nanjye, uje ku expose ikibazo cyawe. Niyo nshaka ndikukubaza. Ndikukubaza. Kutubwira guhangana n'u Burundi, guhangana n'ingi yanyu. Kandi uremera ko abantu yabishe. Bande bishe bande? Uko nanivanga. 2016 nkubwiye Bukuru Ntwari, nkubwiye ba Dani n'abandi benshi. Tonto, naguvukana na Bukuru cyangwa Dani kundusha. Zana ikibazo cyawe kuko ngewe nitujya muri iyo deba ni ndende. Okay? Sema kwanza awe ataka Kinyamurenge uko sema ni. Nimba ntazi Kinyamurenge, njo kibari ya kwenda wapi? Wewe muone yuwa inakufikisha wapi? Sivyo bakatakata hapo. Mugiye mubiki kandi. Ushangale Sanjaki, uko ananiletea watu wenye nishakwambia kwa na changa na mai. Chelsea warangije. Narangije. Tumve Ganza. Murakoze Sanjaki, murakoze. Ndagira ngo mbanze nshimire umuntu witwa Marayika aravuga ibintu bizima. Hanyuma umuntu witwa Maître Z nigeze kumva avuga ngo RPF yararangiye. Ndagira ngo mubwire ko RPF ntiyarangiye, nta nubwo izigera irangira. Hanyuma ngaruke ku kintu nubwo numvise kikubabaza ntabwo nkinjiramo, urimo kwibaza ngo rwarakabije. Ntabwo ari rwarakabije gusa avuye muri FDLR ngo aze yakirwe mu ngabo z'u Rwanda. Barahari benshi, hari ba Colonel Simba, hari ba Major Ninja. Abo bose ugiye kureba bafite case umuntu ashobora kubashinja. Ariko nkuko nigeze kubikubwira, hari ibintu mujya mwirengagiza, ibibazo byose mukabifata mukabigereka ku Rwanda. Umuntu ngeze kumva abagogwe bishwe muri 97, ntabwo ari abagogwe muri 97 bicwaga gusa. FDLR yari igisaza imigeri, yari bwo mu Rwanda hari ibintu by'abacengezi, abantu barishwe cyane. Ibyo rero ntabwo twabifata ngo duhite tubigira ikibazo kiremereye ngo ku cy'abagogwe bishwe n'abo bahutu b'intuza batashakaga guhinduka. Hanyuma rero tuje kuri iyo ntuza ya rwarakabije n'abandi, buriya baravuga ngo umuswa arihorera, umunyabwenge akababarira, umuhanga akirengagiza. Twagize amahirwe rero tugira perezida w'umuhanga wirengagije ibibi byose byabaye mu Rwanda, ashyiraho nonza bari abakongomani n'abanyarwanda. No, abahe bakongomani ndimo ndakubwira. Kwirengagiza kwanyu abo bagogwe uri kuvuga baguye bishwe na rwarakabije muri 97. Rwarakabije ntabwo yishe abagogwe gusa, yishe abantu. Oya, ibyo ni ibyanyu. Yego, ibyo ni ibyanyu. Abo yishe b'abanyarwanda mukamubabarira, ibyo ni ibyanyu. Ariko hari abakongomani yishe. Noneho rero abakongomani muzatanga ikirego. Yabicaye kandi ku butaka bw'u Rwanda. Ntabwo twahamya ko ari we wabishe u Rwanda. Ntabwo tubizi ko ari we wabishe. Buretse mbigusobanurira. Ninde muntu wari ukuriye FDLR? Perezida wayo ntabwo yigeze aba rwarakabije, ariko perezida wa FDLR ntabwo perezida wa FDLR yigeze aba rwarakabije. Rwarakabije yari umusirikare, yari umugaba mukuru w'ingabo. Yaje gusimburwa n'uyu mudacumura. Urabyumva neza? Yego. Elarshi yabo ukuntu yagendaga turayizi. Rwarakabije niwe wari uyoboye ingabo zose za FDLR.
waba warigeze wumva ubuhamya bwa Rwarakabije yatanze ajya kuza ko nawe yari afite ubwo ubwoba ko ashobora yatanga kwicwa ubwo yatanga ibyo eko si ibyo ngibyo uri gushaka kutubwira, urashaka kutujyana mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bwanyu no twebwe. okay ngaho reka tubiveho rero sibyo ibyo bintu Ubyihorere, bindi ubwo banza ureke gatoya, banza ureke ibyo bintu ntuzongere no kubivuga. Ubwumvikane bwanyu, kubabarirana kwanyu kw'abanyarwanda, jenoside yakorewe abatutsi, ibyo ngibyo ni by'abanyarwanda. Ariko hari umukongomani wahungiye ku butaka bw'u Rwanda ari impunzi, abantu baza mu nkambi ari abanyarwanda b'abacengezi barwanyaga leta yabo y'u Rwanda, bica izo mpunzi, barangije kuzica izo mpunzi ziragenda, noneho wa muntu wazishe yaje kugaruka muri leta. Uri kumva uko biyunze? Ibyo ni iby'abanyarwanda, bireba abanyarwanda, ariko ntabwo bireba abakongomani biciwe abantu, kuko ntabwo ari we yasabye imbabazi. Mubyumve neza, ntimukajye mushaka kuvanga nk'aho abakongomani b'i Masisi nabo ari abanyarwanda. Ni abakongomani bo mu kindi gihugu biciwe ku butaka bw'u Rwanda. Bakwiriye, umuntu wabishe uwo ari wese yari akwiriye kubibazwa. Ubwumvikane bwanyu, kubabarirana kwanyu, ibyo ngibyo ntabwo twebwe bitureba na gatoya. Ibyo ni ibyanyu by'imbabazi zanyu, ukuntu mwababariranye mukareka mugaharirana ibyaha, ibyo ni ibyanyu bibareba. Ariko se ku mukongomani wiciwe abantu wari wavuze ngo yahungiye ku butaka bw'u Rwanda, bakamusanga noneho bakanahamwicira. Ubu dufate dosiye y'u Burundi tugenda tuyibagirwe. Abantu bari mu nkambi bicirwa, mu nkambi abanyamurenge bari mu nkambi bicirwa. Iyo bigeze ku nkambi yo mu Gatumba, turahaguruka twese, n'abanyamasisi bose bagahaguruka, n'umunyamurenge wese agahaguruka. Twagera kuri dosiye ya Mudende, ngo urabona ngo ibyo ngibyo ngo ni nko kurwanya ngo leta y'u Rwanda. Hello, nta Rwarakabije, nta kiriya kindi harya cyane cy'i Burundi. Uyu nguyu bawise bajya bazana hano ku mpamvu zayitwa we na Pasiteri Habimana, bose kimwe. Ntimukajye mushaka ngo ibyanyu ngo bisigwe amavuta, iby'abandi byo bisigwe amabyi. Murakoze, rangiza ijambo ryawe. Tonjake ibyo uvuze nibyo kabisa, ni Rwarakabije wari uriho, ni kimwe na Rwasa. Ni kimwe na Gato Rwasa. nanjye nababajije abo bantu mwigeze mutanga ikirego mu barega ubwo bwicanyi mu bashinja. My friend, ubyumve neza, abo bantu biciwe mu maboko y'u Rwanda. Nkwereke video za Kayumba Nyamwasa ari chef d'état major icyo gihe ari kubivugaho. Ni u Rwanda rwagombaga gufata iya mbere rwatuye umuntu yishe impunzi, kandi izi mpunzi zituri ku mutwe. Mbere yuko izo mpunzi zigenda kugenda mugiye gushaka ubutabera, mu gihe mwavugaga ati turahekuwe badukojeje isoni, ni leta y'u Rwanda ya mbere yagombaga kumubwira ati dusobanurire iby'izi mpunzi za Mudende zishwe. Akavuga ati sinjye wari uhari, ni Nkundiye Rindira. Wumveje ko nzi n'uburyo bayoboranaga n'uwari uri hariya, ni Colonel Nkundiye wari uhari, niwe wayoboraga Gisenyi na Ruhengeri mu bacengezi, na Mariya wa mugore bavuga ngo agira ibere rimwe. I know everything bro. Uri kumva? Yego ndabyumva. Ariko akavuga ati ni Nkundiye, mubibaze Nkundiye. Nakuriya agatorwa asaba ati wabyemeye Habimana muzabimubaza, ati nge nimubimbaza iby'abanyamurenge. Uri kumva? Ariko babimubajije, ariko byaragiye cwe biracecekwa. nibaza ko ntabwo byacecetswe, ahubwo mwabigizemo uruhare kugira ngo bicecekwe. Kubera ko n'uyu munsi nk'ubu nubona nk'ubundi bivuze, ubu ngiye kubona nk'amadm nk'ijana ari kuntuka. Oya reka nkubwire Sanjake, ari kuntuka kandi ndi gutugwa n'abakongomani bene wacu. Reka nkubwire n'uyu munsi sibyo urimo urabigereka kuri leta, ariko ntabwo leta ariyo yagombaga gufata iya mbere. N'uyu munsi leta ntabwo igikurikirana abantu bakoze jenoside. Hari imiryango y'abacitse ku icumu bakurikirana abo bantu bagize uruhare muri jenoside. Namwe rero nk'impunzi, icyo kibazo umva my brother, ngiye icyo kibazo nakibaje Tito Rutaremara kuri space, ndakimubaza muzehe Tito, ndakimubaza ndamubaza ko hari impunzi gutya na gutya. Ngewe histoire ntabwo ari ikintu mvuga, ntabwo ndi umwana mutoya. Byagenze gutya na gutya, wari ukuriye alire ari yaje guhindukamo abacengezi baza mu Rwanda bica impunzi. Ati muzaze mujye gutanga ikirego nta kibazo, ariko ujye ubikoza ngo byihorere bitabikubwira ngo bireke. So what can I do? Oya ibyo yakubwiye ariko nibyo muzakora icyo kirego.
hanyuma nimukikora mukagishyikiriza ubucamanza bukamukurikirana, noneho u Rwanda rwo rukavuga ngo oya ntabwo dukeneye ko umuntu wacu akurikirana, icyo nicyo kizaba ari ikibazo. Ariko se igihe murimo gushinja ngo leta y'u Rwanda kandi nta muntu wigeze urega Rwarakabije nk'uko mubivuga ko ari we wishe izo mpunzi z'Abagogwe, kuki murimo kubigereka kuri leta y'u Rwanda? hari nuko hano yararezwe barabizinze ahubwo ntabwo turega leta y'u Rwanda, ahubwo turega Rwarakabije. warega leta y'u Rwanda se guturega Rwarakabije ariko twarareze, ntuvuge ngo ntabwo twareze. muzongere muzure dosi so yizure so wenje umunyamategeko Salina tu dors pas? Rwarakabije kubera ari mu ruhande rwiza ntabwo twahita tumwibagirwa, byo ntibishoboka. Oya senateri nukuri nubwo mwanenga leta y'u Rwanda, ndabizi neza ko muramutse muzaniye dosiye mukayizura mwahabwa ubutabera, kuko Rwarakabije irahari dosiye irahari barayifite. Nukuri nimwongere muyibyutse rero, nimwongere muyibyutse muvuge ati ariko no muntu yakoze ibyaha ibi n'ibi, mwongere muhaguruke. Ariko kuvuga ngo leta y'u Rwanda ngo oya, ntabwo ari leta y'u Rwanda twebwe dushinja, nyine mwebwe mwongere muzure, dushinja umuntu kabisa. Dosiye irahari, ariko leta y'u Rwanda yo ntabwo itagira, iradufasha. Imana ishimwe ko leta y'u Rwanda ibafasha disi, Imana iradufasha kabisa, nuko ari procedure ariko iradufasha. Okay, ni byiza rero urumva ko ubwo bufasha buhari biracyari muri neza. N'abasajya kane basaidia naye kumutwara mu rukiko, procedure ni vya unise sanja kwa sikia kuko watu wiko reconnaissance hapa inji, wewe unaona kiatu tunatupigia tufuyo, tuendelee. iyo baba bafasha se nibari kumutwara mu nkiko agatsinda cyangwa agatsindwa babafashe ibiki? Erega mwatanze ikirego, habaho rero no gukurikirana koko ibyo bintu umuntu aregwa, wenda biracyari mu iperereza, bagenzure neza ibyaha. Iperereza ry'imyaka mirongo. Jacques, wewe uliuzaga honorable ulongega na honorable ukamuuliza yaragusubije, ndibuka na Muhire yaramubajije icyo kibazo, avuga mwe mutange ikirego maze niba bahakanira muzaze muvuge ibi muri kuvuga ngaha. Njo hivyo kisha ibintu muri kubishyira murahita ama emotion mingi hapa. Tugende ku byagatumba abanyamurenge barata, urabizi mbese kundusha, abanyamurenge baratanze ikirego kuri leta y'u Burundi. Iyo dosiye bagize banayivugaho na gatoya, at least honorable afite ijambo, we yarababwiye procedure mugomba gukurikiza. Barakurikije, tuvuge let's say ko bayibajije rimwe enda barabyihorera. Dernièrement bari Muhira Murizaga aravuga ati mwe mutange ikirego, noneho uyu muntu baje mu mategeko barebe icyo bakurikiza. Ulifanyaka? Sasa tunakuya hapa tunaongea kila mtu wakuluji uvuga kubishyira ku mutima ibintu niki ma emotion mingi tu. Sawa Sanja, wakoze umunsi mwiza, reka ngende ngewe. Sawa bwana Ganza. The next person to speak uzarukarisha ngoya kwanza utangiye kuba ko hose ku ngufu, ariko nije wari wavuga ngo Ganza narangiza ninjye. Ego niwe wahita kurikira we Elion. Arakoze. Reka njyewe mvuge gutya, ikibazo cyacu njye sintekereza ko kizarangirira mu Rwanda. Ikibazo cyacu kizarangirira muri Congo. Hari abavuga u Rwanda, hari abavuga u Burundi, ikibazo cyacu gitegerezwa kurangirira muri Congo. Hari umugani abarundi bazavuga ngo urubanza rw'isongo rukemukira ku isongo, kuko
iyo utazi ko itongo ringana n'ubundi nta urubanza nta kuntu woruca, ubanza kumenya kugera ku itongo wamara ugapima rya tongo uko ringana nibwo uzamenya aho ushinga urubibi kugira ngo ubashe guca imanza z'abantu babiri batumvikana. Ikibazo dufite tugifitanye n'u Rwanda, dufitanye ikibazo na leta yacu. Iyo leta yacu niyo tubwira ngo tanga umutekano, kandi utanga umutekano ku bantu bose. Kugeza kuri uno munsi umutekano leta ntirabasha kuwutanga. Nimba koko abo banyamahanga badutera, iyo leta yacu niyo yakagombye gukora iki? Niyo yakagombye kuvuga ati sinemera ko abaturage banjye bapfa, reka gukora ibishoboka byose kugira ngo nirukane aba banyamahanga baza kudukira abaturage banjye. Ariko uno munsi waza kureba ugasanga ibyo leta ikora biranyuranye n'ibyo yakagombye kuba ikora kimwe n'izindi leta uko zigomba kuba zikora. Nicyo gituma tuza twavuga ngo u Rwanda ngo rwaduteye, ariko Kongo ikica rikaguma ikiriza, kubera ko iyo batotera urwo Rwanda noneho kugira ngo nimba ari amahoro yacu y'abakongomani ashobora kuva, noneho kugira ngo tuyabone habuze iki? Aya mahanga turi mu kuvuga ngo amahanga niyo azoza gukemura ikibazo cyacu, kirinze kigera aha ngaha ayo mahanga atabaho, amahanga yagiye hehe? Ko numva ko aribo n'ibyo biromba aribo babicukuramo amabuye y'agaciro, aribo banabikeneye cyane, ari nabo bifitiye inyungu. Kubera iki badahagarika noneho izo ntambara y'imyaka yose, imyaka 30 ishize, bahagarika izo ntambara noneho n'ayo mabuye y'agaciro akunda noneho bayimbe umutekano ntangere. Sesanja mwabaye abanyarwanda noneho ngo tuzabimenye kumwe murwanya leta y'u Rwanda, simbitekereza ko ariko bimeze. Urumva? Ariko nimba kuko muri abakongomani muza kutubwira ngo nimwe mukunze Kongo kutuza, mwakagombye kuba mubwira namwe leta yacu, tukavuga leta yacu ni ngombwa ngo leta yacu wenda uratekereza turatayirekonesa nta leta kuko yaratowe byemewe n'amategeko. Mwazayibika ati bariya abaturage b'abanyamurenge bwiza imyaka 9 wawe wica, wahagarikiye aho ngaho ukaganira nabo. Ibyo ntibyigeze biba. Nasubiye inyuma noneho ngo mwariko muvuga mu mafutura mu mavideo y'abasirikare ukuntu bagiye bagazamina inguza bagiye bakoragera kuri ba bagore bamwe bitwa cagihe, bavuga ati se tugiye cyose ko nta gihe na kimwe leta yigeze kuvuga ati muze mwebwe mu Rwanda muze reka mbaje hagati ibintu bihagarara. Ariko abaza bose bazaga bavuga ngo mu minengo hari abanyamahanga, mu minengo hari abanyarwanda, hari abakongomani ngo bateye igihugu, babitakira baravuze ngo komine minengo ngo ko baragira ngo bacemo igihugu bategeke ku Rwanda. Urumva? Yakigereranije n'igihugu kimwe nimba ari Madagascar, sinzi igihugu yagereranyije na minengo. Rero uyu munsi urebe leta nubwo havanywe intambara yararangiye, intambara ntiyarangiye, iwacu ntibasiba kwica abantu, drone ntizisiba. Ese usanga ufite ikihe kimenyetso cyerekana yuko iyo ntambara yarangiye kugeza n'uno munsi tuvugana hari amabata yahawe bazamuranga amapfaga abo bose barekereje gutera heza, barekereje gutera minengo, barekereje gutera mikeye. Usanga ni ikihe cyizere duheza kutubwira ngo intambara yarangiye? Ni ikihe cyizere tubwira ngo amahanga agiye kurangiza intambara? Kuko ukwezi kose gushize rero amezi yose ashize ubwo barimo baganira ntabwo intambara zitabaye iwacu. Ese uwo manuka muri Uvira akayitera yaba adafite ishingiro ryo kuyitera cyangwa yaba adafite ishingiro ryo kuyifata? Ndabizi uravuga ati mwebwe n'ubundi ntimuri mu masezerano ya Doha, MLDP ntibari, ariko n'ubundi barafatikanyije n'iyo AFC nabo bayirimo. Urumva? Nabo bayirimo. Ese ubundi niki ubona ko cyotuma
iyo MLDC na M23 cyotuma badafata Uvira ukurikije ibiri bikorwa kuri uno munsi. Genda urebe za Mwenga aya mayi zonyine ko zirambarana, urumva bapfa amabariyeri, bamwe tugukuraho amabariyeri abandi ntituyakuraho kuko niho duhahira. Genda urebe iri iwacu amabariyeri banze kuyakura, kandi ayo mabariyeri yose usanga ni yayandi anyagirwaho bene wanyu bene wacu, urumva ni yayandi ahokotera bene wanyu, n'ibyo ngibyo ni byo. Ese uno munsi nubwo tuvuga ngo Uvira hatekanye, ese mubona bijya Wazalendo yakoze kuko n'ubundi ntibaranabireka? Ese mubona byarabambitse iyihe sura cyangwa byarerekanye iyihe sura ku mahanga? Biriya byerekana yuko intambara yarangiye. Hariya barabahujije abahetse ku dufaranga, ariko n'ubundi abarengana batakomeje kurengana. Abanyamurenge uno munsi muri Uvira baragenda bikandagira, ubu nibwo batangiye ko gusohoka hanze, ariko mu buryo adashobora kugenda ngo yumve ko yishize, yumve yuko yisanze ari mu bandi bantu. Uriya mugabo Jenerali Gasita nawe ari aho ngaho ahagaragara. Rero ubundi ejo numvise Odiana ni uriya uri kuriye nani sosiyete sivile ngo ni Andre Biadoni yavuga ngo ntimubeshwe ngo Gasita ngo ari aha ngaha. Gasita yaragiye ati kandi nababwiye neza yuko nimba Gasita akiri n'aha ngaha n'ubundi ntitumushaka, ntabwo tuzanamukenera, urumva. Kandi neza nibwo tuvuga ngo leta ngo iri hariya izashobora kugira ngo twarabibonye yuko leta bafite amategeko Wazalendo, ndabibonye, urumva. Rero mu by'ukuri mwebwe bene wacu muri aha mwumva iyo leta, nabuze hano n'icyo kimwe mukora kugira ngo iyo leta noneho ibashe guheza n'abo bene wanyu umutekano, arakibuze, urumva, arakibuze kabisa. Kandi nzi wabivuga gutyo, si jewe jyenyine ubibona, nawe urabibona, n'abandi bose nk'abanyamurenge n'abandi bo muri Nord Kivu barabibona, nta mutekano. Ubwo rero ejo amasezerano, ariko kandi biriya by'abazungu njyewe ntekereza ko ari nka kurya ko imbeba zirya nkayihuhaho, bashaka uburyo batora amabuye yaba agaciro, kandi n'ubundi amabuye y'agaciro ntabwo bayabuze kubera ko intambara zihari ubundi zari zisanzweho, kandi nta mabuye y'agaciro bayatwara. Ko nimba ari nacyo codoha umutekano, ntidutinya yuko umutekano woba, tubabazwa nuko umutekano udahari. Kandi AFC ntitinya gufata Uvira kugira ngo batabita ayo mazina, n'ubundi barayabitse, ariko kandi icyo utakoze n'ubundi kiza gifata, urumva, icyo utakoze ntikiza gifata, kandi icyiza wakoze n'ubundi kiba kigenda kiza cya kindi kibi wabashatse kwandikira ngo ubu nyine biri bikigaragara, urumva. Ese uno munsi nimba koko AFC idashobora gufata Uvira ngo kubera ko hari ayo masezerano yo kuzana amahoro, ayo mahoro akaba atabonetse, ni ubona ko ari iki cyotuma AFC idahasa, ngo kubera ko abazungu bavuze basabwa n'ubundi bakomeza kumwe. Ariko icyo dusaba ni amahoro, kandi AFC iyo yanze amahoro cyangwa se itinya gusinya amahoro, ahubwo Gisegeti y'ubwiwe ni wavuze ngo aya masezerano ngo ntabwo ayumva. Se kubera ko atayumva, ntayumve, na AFC nayo irayumva. Nimba abazungu badufiteho mbese itegeko ndakuka, ntibadutegeke noneho amahoro aboneke. Twese twifuza amahoro mu ruhande rwa AFC, twese twifuza amahoro mu ruhande rwa agaragare, bose bayagendera, icyo nicyo twifuza. Naho ibindi by'imyanya, hari igihe bazahabwa imyanya, Sanjake ntubone, Uzarukasha ntawubone, Arayika ntawubone, aba ba DRC ntibawubone, ariko twebwe icyo tuzobenefisha cyiza twishimira ni umutekano wacu, kugira ngo batubishyire bizana. None ni ukugira ngo nta kintu na kimwe cyotuma Uvira idafatwa mu gihe bimeze gutya. Bazabivuga, bakomeza babivuge, ariko ni umwanya gusa ubu,
ariko impamvu zo gufata Uvira zira urakoze. Elion. Okay, murakoze cyane, mugize neza bwana Sanjake bigaragara nk'aho ari umudemokrate kandi ari n'umupatriote cyane, kubera ko aho urubuga bose hari ahantu hamwe ugenda ugasanga uvuze ibyo batumva cyangwa se ibyo badashaka kumva barakomanuye cyangwa nyine baragututse bagize gute. Icyo ni ikintu cyiza cyo gushimira, kubera ko muba mugize neza, deba ni nziza, kuzana ibyiyumviro bitandukanye biradufasha twese, kandi bituma umuntu agira n'icyo akuramwo, amakuru akuramwo, icyo atarazi, icyo yarazi. Kuganira ni byiza, nk'uko twebwe ntituri n'abanyapolitike cyane, nous des citoyens b'u Rwanda, ba Congo, b'u Burundi, hariya nyine muri pays de Grand Lac. Jewe ikintu nashaka kuvuga cya mbere ho, nashaka kuvuga kuri iyi ntambara iri muri Congo iwacu. Nk'uko tugiye kureba, nje novuga ko dufite intambara z'ubwoko bubiri. Ubwoko bubiri gute? Hari intambara y'iwacu mu minembwe, mu misozi, hariho na M23 yatangiriye nayo mu mashamba. Reka mbanze nje ku ya M23. Intambara ya M23 yaje gute? Icyo bazozana ridusigurira ngo yaje gute, nuko yaje guhura n'iriya turabizi. Ariko nje cyo novuga M23, nk'uko amaraporo atandukanye yagiye asohoka, haba Conseil de Sécurité, Nations Unies, haba nka Amerika, haba ibihugu by'i Buraya, haba Canada, haba n'amaradiyo internationale, haba n'abantu ku giti cyabo, haba n'igihugu cya Congo tukomokamo, igihugu cyacu cyatubyaye, bemeza yuko batewe kandi baterwa n'u Rwanda. N'u Rwanda rurabyemera ko rwateye. Impamvu rubyemera ni uko ruvuga yuko ngo rufite ngo mesure de défense ku butaka bwa Congo. Iriya ni imvugo twavuga ko ari imvugo mbabarira amatwi. Nk'uko kumbwira ngo ufite ngo mesure de défense, noneho ukanasinya accord de paix y'uko ugiye kuretira iyo mesure de défense ku butaka bwa Congo. Kuko mesure de défense je numva ahubwo yakagombye kuba iri ku mupaka, ntija mu kindi gihugu. Kuko igiye mu kindi gihugu ni bya bindi bavuze yuko u Rwanda rwagize iki, rwavogereye imipaka ya Congo ku ngufu. Uko twese tubizi, turi abantu bazima, tuzi yuko hari itegeko ryashyizweho ry'igihugu kubahiriza imbibi z'ikindi. U Rwanda rugikora gusa iryo kosa ryo kuvuga ngo rufite mesure de défense muri Congo, kuko ni muri Congo. Iyo bavuga rotre ni ukuvuga ngo bazokurayo, ntabwo bazozikura mu Rwanda, bazozikura muri Congo. Ibyo barabyemeye, barabisinya. Mugiye no kureba abadepite, si je me rappelle bien, sinzi ko ari abadepite bavuze, hari umwe bavuze ngo ese nk'uko bavuga ngo basinye amasezerano y'amahoro, ngo n'ibyari ko nta munsi n'umwe bigeze batubwira ko bari mu ntambara. Nimba ari neza, arashobora kuba ari Evode wavuze iryo jambo. Nuko iriya ntambara, iyo batubwira ngo dushigikire M23, ngo bafite ngo cause noble, ngo bagwanira ngo tuyishigikire nk'abaturage batuye muri Sud na Nord Kivu, ukaba warasomye ibyo bintu, ukaba warumvishije ibyo bintu, wo kwibaza mfite ubwenge cyangwa nta bwenge mfite? Umukongomani ushigikira intambara ya M23 ngo koze ngo ni uguharanira agateka k'umututsi,
umututsi niwe utuye muri Nord Kivu wenyine. Iyo intambara ije isenyera umuhutu ikareka umututsi. Ese uwo mututsi uvuga ngo ko baramugwanira ni ijyambere iyo ntambara ibaye? Niki kintu yamukoreye mu myaka 30 ishize, nk'uko tumaze imyaka 30